Dwumadie so na oguso a wo hwe no ha eye Adom TV edin a megye so ene abena pokua ahwene ene eye opepon bosom de to so mienu ewa fimpi mienu ene aduonu nan mu na 2024 yi afe no ye hyase sen na enioma ebekọ na yebu komponso aso ye chi eye 2023 mu a omani sikasem ehine gina ye na omani mu ankasa so na etisen na ye ni anundifo bi ebedi nkomo na afi ya hwe sede omususuye wo ye calculations no ni ade to ahodo e ba ye eni ensemesisi ye de omani ni na mu kra ekoko wi ache na wo se omani di niti ekose IMF ase IMF sike di kan e ba ye de to so mienu no meni wo kasa emedru ye ni nyina eni se omani no ka wode e wo abonten we no nya fie die wo aman ahodo ya Ghana edi wo maka no e wo so mutu bi hihye gu akwanso na IMF agitum ehunu se ye dru ba bia na ye koyanim enkowie ye intino sika no enya medru ye de yatie ne se ne bosumi ya de to so du bako IMF ene eye Ghana eco board meeting ye kitawudie ya ye be hwe de amount ne ye bu nkompo na ya hwe 2023 se de enyoma ekoye ene eho esiseye na ye ni etitiri ene ekonini a banu sika semu ntoto ya wa mutima bi wo mu no na ye niomo ebedi nkomo no anopai na enchemede wo madi edi akire ye no akai ese yesi afefufuru mu eti afihia pa na mede ebema obade ma afe no enko emeto ye emfie so na dane da no oma ye enhira ye die ni adom enkanko medi biem ene abena pokua ahwennie na ye hyase na fe enkomo no yemfa enkoma o mabedwafo aye krado na Dr. Thomas Buaben senior lecturer University of Ghana Business School ho na wodi ne dwuma lecturer sanso na Reverend Charles Owusu ono aso akamesa ha Nkranza North oko as parliamentary candidate when ye independent or contemporary memo makwaba na yemfa nkomo no ehase madaroma afisiapa afipa nkomo tu yenda dok na bibe boko de ye radia se because also hoye nyame adom ogusu ehira ye sanetie na afe no ko na wie ye no bronya mu ni ye no na tisema won ekoyie we dey answer na no na memfa akwanya so na mema Ghana man mu ha ne omo outside ga omo hwe yi nyina afinhia pa okay ntitru meyire ene memba radio hu mobo na nkwa betu yi de na chese ya ntino radio Adom nti celebration sem so de aseda kokwa sorry de ma radio okay na ni adofo mo so ehia ye kan ya no kakra nti radio na Adom nti so far so good but me da say na Reverend Charles Owusu Obaba afishapa afipa nkometri nda afise se na me no asan hia amen na me ya pani so e kan ye ho amen na onso a wo hwe yen onso a mutie na so no mo kan ye ho amen na nyame go so hira yen onim ade wo mu ni se enipa ejapade ya ne nkwa ye ne sika ani dai ani ne cars tisa ade ne nkwa ne free wonsa obi bia free wonsa cause se ne se wonti asia ade ye obi bia ba ye obi eden edia nti enkwa na emu du onipa abrabo mu onyame de bia dom yen nti de betima kan na se onyame ne eda na se na se papa se wo hwe de na wa ankasa wo start ya wo kan afi mu ndie esi ye kasa ye ka hwasema ye se benya mra kan na wie na wasa owura na wa wo yen na oboye ho ban o ma afia kwa betu yen na ade emu du ade me yesofo de wa wonim I'm saying many crazy. All night. Oh, okay. 31st. 31st. Onyame fa so kasa kire nemba. And I'm saying for the first time in the history of this country. Last year, this year, police for me issue statement. Say, your software, more direction as how to prophesy. What are they talking about? Say, prophesy in certain way. Yes, I bet you. I said you will prophesy udi ehu se obi mu de ya ka se obi edi ehu se obi mu a ene de hia onyame oyi oda oho adi asam kire me
am who say who. I mean, I catch on a who. You see, or mine on the here any of you. Say, will be, I mean, yeah, me, sorry, me so for me, did she? Or your prophet. That is his office. Apostle Dr. Usu Bempa. Or your prophet, or your pastor, or your teacher. There were 5-fold ministries. Obia what the oye. Police service man. Obia na ACID. Obia na uniform person. Obi na uniform commission we are. Obia on na year oko. Police for na for example for credit him say e will be them wa omo share earrings. Ndina man for say omo yan robbers me wa. But no be police for. Omo hwe no hu say nkofo bi wo ha boni omo di no. Omo hia say opese oko omo chi agi say onye obi a say be obo ni ti say mini a ote hoyi. Wa share earrings. E bi kura na odron tattoos atototo no. Ka ko secret service a tattoo we to ho yemfa anamboa. But almost that man behave that way. Say, yeah, I'm dealing with those people more that area no more deep boneno. I'm robbers, all those people. No, I am no more dressing no subano. SSR. The police watch that unit so that don't meet me nyom. Sa na oba nyame asem say nyame na kasa dia nyame kasa. The one na the word in there. And I walk kasa fine. But in fact, the see who can say the IGP and the police administration will have dialogue with the asofo no. Say ya dream no. If he say nyame na kasa. Nenso so ebia moye ne say na say ebe ye dia ka be boy am o man nchichire ne o man kan kwede atima korenim. Na mo mutina office issue statement say obi prophesy mechino. Yeah, we did prophesy or mechire ne nkoy. Na said you can obi enye part of your topic anopedia. But say we sofo we difo na uhunu unya uhunu edi na si kwan say wo hu ade afa abna poku ho wa freme abna mahunu say owo we na mo kwan so kwanhye we na mo kwan so boni we betumi ato wa finimu eno nye papa chen say obegina domanim wiase nyina nim na waka masem na ade ato abonten na akoso fie panic na blogger we afa ne na ma sa na ye yi kire won yese mo communicate na obahima wa ho fe se do ti hoyi se me show nko na me ka se okina nko a oba be ga na mampani a man 40 ase how but no cran me prefer say obehia me one waka sa o de ba me ka so ani so de hu na kire me ene de obeka se boni ni hu na emom se bia the next 4 years se bibi be sia mo free ati ase force ase so onyame de this is ade a wahehya to ho amawo nanso bibi betime yi won kwan free ho na memo wo hu de ekosi se ba ya wo bon kwa ho banya ti obebi a o se adwuma oti bebi oti ene be ti difference ho obi ati ne office de adwuma de ase that certain niam bi wo kra na yen kan sum ase so kind of public na yeden na adekro ho ntoma de apa epa na yeden epa na fi ho they chese be free. Oh yes, because you see, bibi e for my hono, my man na yesumo man yam nyoko yesumo. Se ye ka say bibi be to Ghana. Now e Ghana ni ban kona do Ghana kwan so bompa ye. You can have differences because me so for. Me I'm talking about my office asem. Also so a media person. Overcome about media issue. But what I'm saying is that nobody or bawo no will Ghana. Any bit maka onyame anu atum I want the prophets see that it will never happen. But I say or your suffer into so kind into tiasie also wadwen che ho a ya na wadwen wo Facebook and YouTube Adom TV na dia to dog obeka wi view wo ye den personally there me ne osofo ya adwene se obi antimi nka nyame anu ntum emu me ne nya adwene se obeka se IGP ntimi nka se bia kwansi anase kwansi na omonfa so why because on your software ntina sorry ni spiritual direction no follow se ka se oman ha obia follow direction of person dey na adwuma there will be chaos. IGP ono onya software nti bia on te spiritual ne man ase se dey wo ti ase no but ono ne dey oman bambo ahye ne nsa enti menya software dey but there is a popular story in the Bible me hwa me dwen ho na me bisa me ho say
On said the story about the rich man and Lazarus. Yeah. On said yes, you can or Lazarus di. And then now can it because or can papa for Lazarus. And we hear the bush for cry tia any or baby papa. The question didn't I use more Uskadini. And I said no name. Onim as one more. And Tinia men in the Pia Bonte, the Bia or Nebre. Of course. Also for the Abidu in chain. But a bread bang no se call a bonte. A bonte he found out a cuckoo drew. You could be timid and send me braba. Okra Pacho, what do you example, Mampukia? Says a radidi Chrese, who be the president now can. And you can say, okay, sir. If a bonini or not to the president, what is a ray threat here? The security. Do what can I be waiting as a mother catch Debbie? A good news. But more no can fast to communicate here. And more mining and do the message of us a quite anymore. Yes, I'm saying, of course. But who did this? Who did to say for a bra IGP? This at the end betumu. Ninyi na gina yenu abema shatawali sono. Asa mass sanity a bank after 31st. Owo na moha asuma si be wu akwanhia. Ninyi na no. Asa aba form is he 31st the ti dodo no aye economy no sikasembe de kakra bi chese Ghana be de na so nya gidie wo nyame mu a enu ma be okay no de obi be ka say normal ye ti kra enya hwe but personal obapa nyame asem 30 seconds e make sense when yasafo ani so e kra de say nyame asem it does e home nyame asem no obi bia or person or the physical intellect or the nim di nyansa church as untimi church as here that's it e man make sense e wo yen honhom for no dey any so it's not about sabi obi be kan asem say obewu no dey to public in fact I am hihye wo no kre me kasa me boa na boa enye easy I didn't so obi abewu ntino obi abewu but you see prophecy no enye 31st nkwa na hye nkomo yen every Sunday yeshe nkombo ya sorry mate mama na say yes and I said Adom no ya divert but also for the who media frame why oh me who am frame who am frame me be a minister now before 2020 I think 2019 and before here on premise before we call premise no ahead of 2020 ahead of me die we so die na yeah man on ministerial appointment not on call premise na my friend can say we call premise na call premise obe wini a obe minister ampa minister it's a no friend so yes mebo so nyame kasa ye gitum oh we see the I saying yes also for so please ye gitum nyame kasa ye djuma yes I said we hu ye also for one farm to radio so of course one farm to social media wo frɛ no na wo ka kire no onya gidie bɔ ho paye aboma yadwuma onkom se na yadwuma juhu media na ya frɛ me Dr. Thomas Boabe e wo ha na Reverend Charles Owusu e wo ha na doc ye wo ye nkomo na ye hye 2023 enyo mesisi ye e ba no sikasemu a ene ne tutu ye so far se kasi 2023 in general obeka se afe no se ne koye e wo sikasem fam you message do asibiem na I'm say we dey nkanye asem kura o se bia nka ka ho asem efiri se ade a nke beka se global bibia asi nti se o kan wiase we nko ahode a obenya wo so no ode na ebia ade difference be mu kakra ne se ade na asi a ede sikasem antutu ye anase ho sunsanso a antimi ania moa amanma no ekwan bebre so no the only difference is say oman bia ade no say de sikoye no enko nti the first we ne say ade no de ye nyina yagitum say bebia a free 2019 2020 21 sunsanso no in fact you know the power 2022 okay and spread about 2023 and you know that's the first premise. Yes, also mean say okay the about no a kwan ben na o man bia fa so e handle ne de and then a day e be a difference kakra eba na ade ba ko am pese me de e sha ase na ti ase ne say in policy on
me teacher new na mekeka but yes in policy bibia we as bibia ede ahokyere pay ebre nipa no eka nipa adwunem chepa nsa na bi firi ho a afiri ho so bi ye wade a enya nti amammuo mu ne governance nsa na tie na emom de ede ahotoba no de ya na enche na de ade pay ni ba no so ye dan nipa be fight ya se be ya nkemma sa na yakopon boy yen de ade ahotoba no obi akora mi sase firi fa ene baaye na to so ne afa enti no nipa su but the reality on the ground ne say enam niema si wo mfie bi atwam nti no eniema mu eyedene nti generally we ka say bi a okay na response so at say you could IMF ne niema expectations no ebi mu wo ho a we say inflation no ne kasam ni ade na asenka pejane mu biem nanso say de ne ye person ke contentem no entimi ankwan koduru ho nti no generally no afe no say ebotom ni asetene mu de anhye da ankoyi say de ankoyi wa man do na so no but there's one thing me feel say Ghana for apart from say you go through economic difficulties no also yes you dream home enema mi security idea am say boy homody okay do be craft any panic enema dey general security okay and idea to so mi no surprisingly infrastructure and also cost okay until I'm do okra kwambo ha me do so me say so in spite of all this na sanema we say nyina inyeska wa hen ene ede but ke benya dia na kan infrastructure no cry more na ke botum so improvement asan so aba until for now no that is what I think. Okay. Mate Reverend Papa many doc I dream on them be real but abribi abeka negatives and so positives so enti must say dual on negatives and one ya positive no positive side okay in fact in the history of this country me just aban bia ya kwan kra chen aban we I just me constituency kwa no munye bi croissant of how there not even 1 kilometer of road 7-8 years old aban remi 1 kilometer of road croissant of nyabi is it the case say akwan na wo no enye ana say eye dada ntino wo ka say enye kra the understatement I say sir a bon kwan nyina wo do de ahwe enye yi ensuo to a motor bike kra ntimi nko na car wow not to talk about from Busia to Dromankesi we say you na bo abin fi man no maybe a monkey century no ko kwan da buses timi ba e du Busia o ntimi nko hwe mo no ma san wachi cause ensuo to okay wo fa tana boasi bisi kranka boa na ye free all the roads maybe but o kan ban ne pen so ye kwan pa aban we so kan down na maybe out ko kwan amoya we kwan ne crowd say na den o see the car na so say the kan ne akura esi no nwanwa because kania na ye nya challenge say crowd na ye kan ne dum pa but this around car home providers na ban timi nti omuka. And so I'm going the magic. Actually, Yamini ho, a Yamia dompa, Yami grace a woman so, a song. And a security as well can. If I IGP by, apart from the American dream a professor, some O'Shea said it was here my general security. Chroma CIA na motorbikes or Yama, a police form, traffic. First, not a jink of Fusika or traffic lights, no, no, no as in robbery oh okay and I share canena intelligence na on nya adwuma sere mo ye ne o obidi boni it me chance ya chino but this time around no say ilipa na odi boni a watch 2-3 days no say publish say issue statement say yen sa ka no and na caneno na statement na if free left right na you say was criminalized no ama eba ba kope but also the to some extent no
ase emoa yen adwuma no emoa madwuma on say mo o complain me so madwuma mu no de emoa me no complain say amane na bi won ba wan so nya bia obetie o adabi yen se wina na ye de trouble ti me no mo ya adwen say o ma ye ne say de say o ma public rate no o ma public na den ate ye ni kwa so mo mutino mo nti yate afi wo ba negatives na in fact I do so much positives no bi ye den hwe for say you no one kasa uti ho a ye oyibone na we dey crowd ya chi you by force you by force why uti ho manyina free so for the first time in the history of this country enya former chief justice pick it here our finance ministry adentia pensioners said the woman ya adwuma to say doctor Tihei chira de sa sikani mu ya oba na ho giemu sika kakra obenya ode ato so a aban se medi mitumi efa and the bondholders be wa musika mature by 6-7 months ni this in into omka a lot of businesses are cough because of the challenge I buy share dollar cost could do baby one time if you take it go kuma say between 1,700 I take it na dollar no cost us enti ma now tana say in kwa e ma dollar no cost ma nyima nyina pija e wo kan na ade achi na dollar no mirika na etu no minimum de bia wasa so na chance na ama nyima boss wo de e cost ti e de ho kire kese den e beto o man so na dog can say be even though you say global but you can't global na to yen so de na ye ya ebo ma ho kire na ye kese chen say na nke be ye also to da abrabo imu ubi so obi asama so ma me am hweme papa hweme wa so de na ye ma ho yes covid the global issues by Ukraine and Russia and that's all cost but it's essential nyama e from kakra adintina Ukraine and Russia that's all cost na Israel and Palestine for any Hamas for kontokwa na dollar and rising it say bibi su wo ha ya nye ni yi ebo e support to how na globally abayen so ma yisi customer so ho de dey e ba from okay ema enam so ansunti no e di ahokyere pa e kasa ahokyere bi e dey e ba nti 2023 de e kasa ye ka e so ba bia ugina de say ye de oman asem ye ka ye mfa nya amanyo asem de there were positive and there were negatives sana mitima kana me da say Reverend Charles na wotene kano na mamenko zoom na mene Dr. Patrick Asuminoko University of Ghana oye economist asanso ye lecturer into Chelsea kasem to ye no eni nkomo na fe ye hwe into the review na 2023 na ye hwe no doc Martin yo mejo so na afisha panso afin kometo ye mfie so yesa na wose ye ka no yeda se ene obra wanyade ama ye na ye hwe 2023 na ye gina sikasam entutuem na ehunu se afina hyase ye de be se over 53% inflation ene hyase ye wuramu abedu November na abedu 26 ene eche kakra bi December de enya emaye se wo hwe inflation eto ahodo ene enyoma ekoso IMF kono a general obeka se 2023 afe no na etesen e wo sikasem ntotoye yo I'm saying okay 2023 said we sika no yes start 2023 then enema more than pa na over the course of the year last year no food we say as enema improvement by especially macroeconomic indicators no so they all can say inflation no yes started end the year na over 54 and the last reading nya it just say about below 27 and okay even economic growth na if I say juma ye diwo or my say na projection you revise here na revise na by 1.5 and so we say 3 quarters are information being na na say they are better than the you expecting. If say first quarter I say 3.3, second quarter 3.2. Yeah. And third quarter na so by about 2.0. And now we sikano CD no so
Unse last year the city no na, especially last year November city name ko yekra. I'm say generally no, relatively stable, especially free February ban. Nti okeka ni nyina boma, unse macroeconomic indicators in the chese enyoma improve here as the year no course no. But as I say, unse the improvement about macroeconomic environment no, and say amount for sitting more improve sir. If you say unse the previous year no, ahochre na buy no, ebinum hwere omodwuma. Ebinum so omodwuma omo ye na so tiba form. Into here overall macroeconomy no there. Indicators not just say neoma e go in the right direction, but still as I say if you want to compare 2021 it's still below. In general no. Any consider a different amount is and yes mark and yes a different mark there it will be an recover. And now adwuma call for mo so nye adwuma ni nyina na recover. Ebinum so adwuma no etiko kra. Nti wo kan nyina boma. Ese ye hu sustain improvement elko 2024 na say be hu say amount for asitena man kasa improve. Ma menyina ho no masanse nche ye ne ebewie no. Yen hwe IMF akwantu a oman no ekoye. First tranche successful ma oman saka the second tranche no ebesi ne emaye ni nyina no external creditors no ene said ye wasaban no ene omoka na ntia se ye adwuma na IMF nso agitum no entimi wie peye wo envisage wo sha ye wo January mu ye kọ ebeye ye Me who say sa second tranche no any agreement say any external creditors say no there matter beba na only say a delay no say a delay kakra the we are now abandon a project say by the end of December which may arrangement now cause I say we in a very sensitive issue we do bigger and now on a negotiation obe better so nipa no so an objective and nipa do na countries do no negotiate omo do so be no objective in yepe expect say especially once they say IMF we can schedule Ghana for the board meeting no there and no man regime be say be aban no be ye nyam fan to bedwa but be about ban IMF nya so be for on the decisions of my omo nya so be say by that time no na just a BBS into me projected me expect say you be make progress am eventually no sir arrangement no beba so. Okay. Now inflation no say you below 27%. Afiwe mo no share guta ensema omo eka omo chesa ban na introduce taxes ni bebre kwan bia so sa to ne omo kwa no betua omanfo nso betua bi nti omo de cost no beba beto yenya ye kwa akoto ade so ne chesa ahwe yi na inflation susue no ene se betuma san hwiri ya hye afi ase no wo view 2024 ho wo sha ebe a difficulty eba no sikasemu a 2024 I think say generally no uncertainty no bedos generally no say your call election year na uncertainty no say amount for share dem hu send your no mercy corner na e was ro okay and businesses so uncertainty bam economy ni mu ayana e bia enyomo so do musika shim no mu ye ne den na o tanye and uncertainty na free local election even globally we say ntokwa ekoso Russia and Ukraine hu baby ekosi and nanse anso hu say Israel and Palestine and Gaza so ni nyina affect economy no kwan bebre so na we share economy na because of election year even though uncertainty in beba no so at the same time no so who say election year na spending no so election related expenditure na was ntia na ma sika bebre ba
eba economy no enti overall no me expect say 2024 enoma ebe improve akakra enoma ebe slightly better achen 2023 na generally no say economic environment no say mu be dey if say the good of work no say the new taxes we bring eba say and affect different sides of the economy you know say yes na ama business no mo achiro so say last year no improvement na buy na generally say the make na say aban sika sem share dey improve it pa ordinary businesses not ordinary households because of decisions now ma buy improvement no buy and affect them into expect say 2024 the way I see started with new taxes ne sa normal be 2024 budget no say who expect say aban sika sem be improve kakraba ankura ne business dey be na mo ye think kakra but how can you na bo ma who expect say 2024 no ebe enoma be slightly better than last year. Mate doc mame na say ene brawanya ediamayen afisia pa biem. Yo me da se ne chief ene me hu say me senior board back on studio. Ai Dr. Wabi o ha. Me wish Dr. Wabi me wish no happy new year. You better so. That's Dr. Patrick Asumi and our teneka no Obomodin akwa University of Ghana Lugona or economist or sanso chere sikasemu tutuye no ho ade and watche yemra studio na mene Dr. Thomas Boaben and a Reverend Charles Usu ento aso baby a mede no ekwa na ye inflation no doko sha afena hyase ne mu ade no over 53 almost 54% and na ade bedru to over 26%. Na so share krata Jerry diaba enra hyase 10% with only tax mo ebeji ntino mo amucha loto ne mo amoye betters ne ade ni nyina no udi ye na no so udi 10,000 Ghana to na that's only 10% to betua na eno na doc ye she bi mu chese eni ada taxes parliament agi tumu last year ai be ye dwuma wa fi mu no be ma Ghana ayeden wo so ususu se ebe basa me ne sa adwene no me nyintum adentia because ye ka se Ghana ene die ye ne ahu sabi e free se yenya amampanyinya aban bia ne ho a oba be di ade no no bank account o de be si oman no e scanwa ye ginwa na aban no e de boy ho bra enti se de na emenu akuma na ka no se aban no na situation no improve a trickle down bet me anya general improvement in the economy na mom individuals bi wo mu ni nyuma bi wo mu dia omo ho be kire wo kakra on say sa betting for ne sa I think celebrities ne sa animal omo no there is long overdue because omo tax the whole world omo bi abakomi ya akokodi bo ya say wakotwa loto na wadia untua bibia o no ana wabonye mo na say wahetia untua tax nti don't know charge and you widening the tax net nti I don't know to say celebrities ne dey no say also what charge dey wabonye man nyum na hetia with the views on YouTube and social media GRA mechanism there is a system there Krampa say the ombeje no ade ba kwa Ghana for enye ne say ye mfale tax returns obetimi akoye adwuma na ya to tax 10% ukọ ho a ombema form anya abotre ene wa fele o fele yo mebo hu say oh ebi a said ya wotie wo family size no niam bi nti no enkenye 10% no senka otua ebi go senka otua 2% near do 8% na ede am my back okay enti taxes mbebre ho a ya withholding eno kire say enye wo final tax ye gi ato ho na wo ba ye no abu akonta ni yie na enti no omo ntua bi kura no eye omo a ye nyina ye say ye beti ase na ya ma omo information a say bi omo hia wo menu mienu de
obiara nim sika yeje boso so ayete kura nsa na wo nsa ka de but omo a obiara nim omo de no se de be ya asenka yetimi digitalize economy ni yie ni hu obiara adwuma wo ye obiara tua kakra why de ne de I think say important okay baby a ya antutu ne ma ye de ahokyere kakra be ba no wo dada na wo ho a ye de bi ka ho ana omo mutu a yes ha je omo foforo no but I think say it the measures egu kwamu yie na kakra e betimi age no oman no timi de ye de sese de ya den ya e be hwe nim na de ba kwa ya na memfa nka ho me chem students atem dia ye duru ha won ko etimi expect be 2 hours why do we pay tax ye memu ha man forward ni say on be so mu hu de tax kan ya ansana ye tu tax eni ba bia sesan say opasi ye hu say ayo kurum kwansa no tu tax so so bo akonta da me hu de this kan adentia by law tax compulsory it doesn't matter the this kan ye e o sese obi abetua en kan no we ni den na nkomo nye tax omuni kwan bi omokoye omuni school bi omokosie omunti hospital omuni railway line bi omoko construct aso matana hoda it be 52% tax obi an complain your problem ne say ya link sa na mam yinu no ana no bi ho nso ye ne sa no ejina ebi asebi ye enti ase ye wo atuatua ho ana bi ho nso a ejina lifestyle a omo a omo je tax no ya na ye de adwin ko politician nyom nko a bi a wo be GRA officials ne bi a customs for ni ade no na wo ni salary level na echina o daka mu ana asese na na ma ni pagina so but eno so nkire se eni kwan se aban no eye mpuntu djuma e wo group okay but again se a group bi won e ka se mo muntu tax kura eno nkire se eni kwan se aban ko si hospital ma wo mo tini mi enu no ye link e na cover problem but I think say tax payment there okay. But but when you say amanyofo no ana ya masad na didi Ghana fotim say amanyofo yi obia de tax politics oba abeka de obeya kire wa wo de hyase fi honom o mate ase kra so no oba taxes no obetete so kra ma ho ahan obi wo kra obetwam but mo amu say eno aso ni revenue generation na wo de run your mind no because we pay to be gina chebe kan na beba na wo ye bia se bia ye be complain. Very good. Entina ho say ye nyina mo di mu akotene pa mo boa ma ye educated Ghanaians. Say ye beba MPP NDC enya sa ye ne ye kira de ni ye mu bi ho a ye wo records NDC for records ni nyina to date MPP de nyina to date do bi aka na mo interrogate yempe omo ni MPP omo ni NDC ni enhwe facts no na yema Ghana fo hunu se de wekan waye bida oboa de wekan o kan sa no ntimi anye oboa ehia pa na ni pa de santi ase no eto aba na nya se enasma asebo ho bi kura kan e contradict de ono an kan e bi atwam no enso nipa na kwadi ena de na chi enti ebe hia se nyina be kan ho abom eye bre ye beduru ho de but enmanu yi o ti etimi fa kwan be fa so a ebema nipa ate ase na edis kan bi nso abo omo ho bra na omo ho hare omo kakra me da say reverend ye san say opese ODMP okọ independent ya na ma stress wo okọ constituency a ebi fa na ni so pa of course nti de ekoso ni nyina na de 2024 ye ba witness no de ono akobi onfa constituency ho de kakra na wo hunu no enye a general assessment na ye hwe obaba baby I TCCA was a niama mienu na yaka doctor kan tax ho asam tax and say you would hear answer on the be because won't be who the be answer ko kutua na ke say ho be hia say e betua na mum tax na say nipa ku kakra na mutua na esua pressure down so bibia kwa say okay we be hu ma gi o musika ntino say the TBI the to so a ye be gi ade so what you say but what about conform your adwuma so muntua maybe fi say time credit say aban beto no sa frɛ asofo church say to tax my rate won say tuatua kwan hodo bi so but won say na sorry ebinim dia edwa no mudi o ton niema o sorry a udi dwa say de koko wura na take it man say na say o ton oil ni nsuo num ni powder num ni so bolo num ni hwan num enkuto num ni ye bede nyina
unam nyame asam na ton sa ne ma no me ma ka say first of all I say food and drugs board for standard board for visit churches no now fi GRA through the finance ministry so ne asofo no so dey ehia because oban ye na ye den ye timu bi na eto no assortion started sounds be dey ebitua eto we share me constituency how a farming community na the toda cashew na me crop for dopa almost every house be a cashew farmer or cashew need to be ba me do baby a it will turn a kilo 1 cedi kilo 1 cedi na kese mo dua ma na broso na kese akuya no just for so ni so nanso ye nim de cashew timi den eye ti aban de policy of one district one factory by musisi factories na me feel say grandson of ana grandson I mean you benya ba kon ho na ka add value to the ye work because you oil wo you benya not wo itimi de bi ne bebre ni itimi ede ye gese ye niam e betimi aboa ma ye nya mfaso awoso etimi aboa ma o man ne man ede ye ho ahe ha mo ko ye na ye nyepe okay because wo hwe said nipa city ye na ye nyepe ena sere dog kind wo hwe revenue kra be fi baabi aba ahwe baabi kra wo nyimputu eden putujuma eden e wo ho but ayo man ni nyina asede se ye kiche niam ye nsabiti makabi be de futupa metu aban ne se wo kopam atade a untimi mpam the so chain or material. Bruni say we should cut our coats according to the size of our cloth. And tumana ya wana ya tadi ya wano. Ya beti mapamamana ya gise and tumana ya wano and then the size in eden a pe. Any obekasai election year. Already in election year be an man a nipa jumia kisrene. One eba, one echo, made misika koshima because it is only in Ghana. And I say a tour baby near stop all road construction na as ye audit value for money ye be wi na 2 years aba na sika na nke ye 200 cities ye be 1000 Ghana cedi I costing financial loss to this state but I say so kan MPP ye and this is where then ye but we say na nyina affect o man ma no di say aturenchem to a wo sesa wo niam kakra wo fie usika sem enko yi a sabi se na wo we prako tia na prako na na wokoto a obe gya akwa koto nsisa wa ahoden wo mu no na wate wo so expenditure den eso ti 2024 enya de ebeye betesa wo hwe de menu ampanifo nyina e kan fa IMF hyehyɛ no ho and na from sao and na from say wo hwe 2014 NDC call IMF omuwi in the last tranche of the IMF sika na about 2017 meboa na aban extending the kakra because omo ankasa omu hyehyɛ mu no omo hu said election year kwa number from release sika na the aman kra na agina and the standing call for how was wedding eka ntimesre ehia kasade ehia kasapa and ehia oman ho do de kan because ya ntima no ya man na do ya man you could dream say how are we going to make sure say you be winning the next election Ghana economy is a election winning driven economy the ye be ya be ma manfo ate asese ye toa yen so ye toa yen so kura wi na say the BCBA sikura na ye mfa ho me feel say ye de be bo ama oman ma no asesire ma hin ha omo looking into the future say be ya M4 hauma because dog benin by Adrian after elections be ya no oman ni sikasem Ecoform. A challenge, yes. Ecoform. Okay. See, away. A woman said, inflation about less than 27%. But what mountains were beside a month for what mountains almost so individual inflation at the same. You bet many that I'm not perform. But all the bank mountains were sometimes a reflective or for the money or bottom money on one sense. Indeed, baby, I do know more than. Ehia so man ma beboa aban okay e de ehia so aban so be de ehia anse ai de fata election year yetimi kate sword be 1000 se so man for ni ada ho ko kate sword na onim se oboa see ana certain projects we ha because you can say in fact
election agenda 111 baby is almost complete. Baby so some stages foundation roofing stages ni wona na ma dey mesra ban say existing projects e wo ho no sa ban person ye project a ma enye project foforo bia na mom ye mfasika no channel called those projects aban dey ye no so at least you bit me dey are complete makoma ye ya se me chini o man mu ma chini Ghana pa okay now be hwe owura kofo penso project bi wa odin kan ya oja ho sa aban we amma me fa nsa me soma na keda so si be si owura mahama ne mills eye bi on ja bi wo ho na aban eye bi but bi so ada so eden akam and if be the onuma na to a ebe 2024 my new projects be because of the sikasem hu kira ye wo munti okay you will be cry be ya you have completely existing ones no and in higher my Ghana ade na mum sikajije no yen try say maka no e betimi a widen tax net no na 50 pesos so e to da tax ni bi o mde aba no but mo dudu what you say on one item now share the dasuna see ye tenase na ye so na ye bible mu kakra be man kofo bi so nya bi atua ma ye ho eden ahenhan yen anya sa aban be peso be economy ni omanfo no so na ye aban no ti se wo chichiri ne ma mentimi nso aso me na obu mi kon wi a na owi na de be si dan ma me a ye so se mfa so bi eden abaso mate nti be se pani konia han aban ne manfo nyina no ye ntase ne se banya safo etase me da se chance na mamenko doko se 2023 no nyoma bebre ne si ye ba no political no a minima o highlight pa in 2023 demonstrations bebre no a occupy Julobi House by occupy Bank of Ghana by northern chenso a kwakwa wodo bi ye bia ene ye current parliament nyoma akoso election of flag bearers both political parties now highlight ye de wen kasa let me akasa nkane ma miensa briefly miensa one NDC reshuffling their leadership in parliament. Yes. 2 NPP NPs demanding resignation of the finance minister. Okay. And the third one, I think, would be Mr. Alan Kojuchire Martin's resignation. Oh, okay. Now, at the end of my when we highlight my intensi in the city and intensi and the way I see you know and you know and yes see you know kwa se emu bia no se party na if you buy no one handle ni here managing here e be nya da chin so bone o party no so okay and a very crucial enti mefa emu mienu ene ha wa party no e handle ye yen share MPP and the resignation of Alan Kojuchire Martin movement for change yen share no na enwochin so no NDC the minority leadership na reshuffle ye no obeka se party ni tumi omatumi manage situation na enya effect bia ebi dey ahead of the 2024 general election ebi dey so dey bia say the parliament proceedings akono obeka se hon so no enioma ba ko mienu bi no suspect say betimi afio I'm fan starting with Mr. Chairman Diano. Okay. I'm say the handling it there. Say never be bri or ha. Ya na so be free mono. And I justify decision na and I say and more 2 year no. Okay. To be bri or ha and no a man for intimi sin p. Ehunu say betimi anya so kase bi. Ewo NPP support so and I say but as at now no dear say management no to some extent the money here say ono an resign here as part of the management here omo openly omo support no omo ka say my you free party very good okay. Still I won't also support no but as you say grassroots no but nipa betimi ate ase
there are few instances when some say oh na e di papa na chi die nso say na esi die ya san ba back na e call NDC for nso e ho a ano de in fact I think they have a very long way to go adekasiye the ntia ma no eye hu ni say the caliber of nipa na asem no to omo no mu odu se ba se party no ne ntutu mu a na we had the response as afọ na ade nto omo no omo de aba na as obi a say facha de ho na ifiri utrim di ni ho yes ko obi kura timi aka on tape and we say ebewo so boni okay ewo omonim enti no management be nya so very careful mesan aba ho biem doc na ba bia yedru no ye momodea crossover na yenye mula amane ye ba ye beto so ha Adom TV Badwam dwumadie na wo hye no Mama wakwa ba Adom TV na wo hye no Badwam dwumadie ne eguso edema no na no pai penyufo amenyomu edin komo eye Dr. Thomas Boabe ye senior lecturer ewo University of Ghana eye business school wabeka mensai wasanso na Reverend Charles Owusu ono eye independent parliamentary candidate ewo Nkranza North to 2024 December 7 dia fiye mu no oso mafo no entwisi ono ensakraye ebeba empenyefo na menyomu edin komo anopai na unim se sika o sika yani yakaye si twa nedi na bosumi we mu de ye ne se sika o sika na waje so ba me si twa netwi esen a wo hye e wo TV sui eye mia me mame ono free Kumase na wo wini se sika yi ono kro wini o say papa e mame mi akraka me ni muchi o na so wa wini Adom Brands yesia yeyo Multimedia Group Limited yesia yeyo enti sika o sika ye ka se mu ntwa obi bedika no we tie rubber na hunu sa no tie rubber enka nso ene ne mami age ne fefefe Irene Akoto na edi unse ansa no ye beto akrade ohun meka so ba be wini ni eni oba radio Adom FM de yedede sa so ba be wini ampampa oba wini eti no me yaye ti say Reverend Charles Owusu kom service no eti we share sa kom no na Irene Akoto edim kunima kai ye de ma no fefefe enra ene ye presentation ni nyina na ne wo Adom TV ehunu ye timakunkum na ye sister Sandy be ye guy OPD che say crew ni nyina eka ho ema ye presentation fefefe enti ba me eka sei ono na wini kana ni je na ye mo wansusu da wana anwene da na onim so be wini ka kokosu aka atwi nam so o we dey say automatic dey anya problem ye no manual na yetimu saa automatic dey ye be che ne simple kra enti tinkwa kese ene ye de ema ye maame ye nuaba Irene Akoto se ne saka kai wo kosheka nim na opidi nya botre pa cheche na ka no wo chese se wo kodwa ma sa wo koto a kai ya wo hunu ya ye maame etu sika onya ye no wo be koto over 1.7 billion a brand new car na hunu sa no brand new wo say inside ni nyina ye raba enti no wo kodwa ma so koto a enye sika keto a na ene nyame Adom na Multimedia Group Limited so eni sika o sika ye kambo mu wanya kai akrade na etu ebebre na nya chede binya gas gasovi bi ebinya fricha say iron na nyoma ne drosso itino obi a wo kan ye ho ye wie ye mame ye de ka no ama no mama baba obi a wo hweme a mo wate utinkwa pa ye da se na ne ye mra fie ha na ye nto aso doc na ode am fan se ode wanu si wo hodomo etime ko Reverend hodom Reverend wo highlight in 2023 about politics na ye den okay politics me ko me shebedwam maybe the doc kan yema miensa okay na about politics me ko me shebedwam and the MPP and then it's the NDC because I'm just no any man a form. Okay. It doesn't mean so about my mudia Kosombo. Time in Suno, a BA manifesto.
de si ɔman mu na ani enyan metoso me ensa ɛyɛ ɔman ni sikasɛm sikasɛm no ma the foundation of this country no ɛwo so yɛ nyame nkwa na bo a anwure ngu fam na wotim sɛ iron rods ehihye mu ni na akwa ayɛ okay jeze nyame anya adom anka edwiri gu yɛ nyina ɛna nyame yɛ adom na sa gyinae oba mra hye badwuma min bi de na bia doc wetim akai so aban on the first time ko ni second time we win or lose more seats ewo mra hye badwum sa ama afide du ba bi no sɛ nyame amba mu kra ka ono mom kwa akoye minority ewo parliament nyese omo boba omo to no twene boba no omo to omo so mu na nyina so mu omo to ye na ekoto nsuom ta na nyame so do no nti omo shark bi pia boba no na odi beto kokko so ma eho wo ye ona be ye ogefo ma omo parliament but ni nyina mu no sa parliament ya nya ye enam sa de nti ye nya asomdwe o ma mu da obekaya yi levy beba yeah, another tax ka ban betimi afa so e de aboa oman hu sensem sorry ekoma enne ehu ba bia e wa nkasa kra ene de donya media me mafam na man kama dwen kakra na me won se nesen ka ban na engage telecos no mum rather engage MTN any Vodafone I think Tigo yeah cause on say oh ha na atew hwana ko bisa no obi ebisa bi da so wo ha bo say yes ringing tone ukwa onye ringing tone so na yatew wo ha say color tone say de ben na yatew o ye mobile money na yatew enam say ye mfa ban di into so nti onzo obi akọ demonstration da bada bia yitua there are things that Gaban could have engaged the telecos okay we hear 3 billion cedis every year MTN mo na more wider net I can say range Moment be 1.5 billion. Vodafone ne Tigo. Most of them aka emame. Ne mum na metena se. Na me ne munyan hihye na me hwe kwan bo so mbaje free o manfo no ho a move over bed hom. Cause abribia zia ka say taxes bape omu increase omu nema. Oye mobile money already MTN till dada. Ete be scan call enim and we don't complain. But abaya amfa so sa. And oye na dwen say or the bibi ba say o man man pe o MP wo de betu jawie ansa o ba ne ya bedi hu enkomo afi na abaya amanyosem ti ama abaya nti manyen se do we afi we parliament a enam said the number na ya boss nti omudwumadie no ama ayed bibia e wo ho o de ba me APP amanyuko ma owura Kennedy ho na Japan me jiri se di padodo etie mi ensu se owura na betima bo na ho moden sa cause wo ko akansi a wo ko na a referee match commissioner ball boys supporters obia against you and a ball the referee cross aka a place no obia ka ho bi but yes still he nearly got almost 40%. Like I said ni pesu no emodu ewo Ghana man yosemu any MPP NDC owura komando for hwe said ye na ne kasa ye na okọ na oba na ne nkofo to mobile park na so sa abe aka de be chia me yakọ akoto aba ya o se ma withdraw wanko bi mu na on sa ni ma no ha achidifo no cause on the politics no to da the amanyosem tie ta kan sem bia ana nsem fata fefafa ya ho facha de ho ba yifi utim no edin ba ti mi fi se wa mwa na manyofo anase supporters on bidi na chi no within the NDC no wan shada am won yi wodi ba o man mu dia breach kese boy ne ye akosombo na ayrahusa no se wada anase woniti da ho mfie sele tie bia ye wodia na wanka bia nshem na ensu abetu na ohwe sele ensu no bi level but mo mabaso mo other media houses ina and Ghana for no so bebre so abaso individuals anga sa ade o mo yeye no chese nyame nhira o aban de na e aban asede se aban hwe se o ma atore nchem na to mo no
obenya baby den atena but o share the individuals they will bo boy and then force nsra with ahodo am kosra omo no mom hu so omo ye Ghana for e mama koma den e tom yem and ntino niema ma nipa yam hihye no se meka no ye sika sem okay dollar no kosra ma minim de doko ha on a chirade e bia o man ye hu bi say speed na esitie and say ye sika sem se especially hwe banks ni nyina aban come boom a tuni dibot but they say consolidated obi ka sanya nsunsanso aboa okay ko follow su omudwuma amanfo binim so cross sikasem ekoye bibi ho o say aban tuatua all those banks sika but all the back investment companies no no government won share bonds no ma Gokus and Black Shield remember other investment you can say portfolios no among folks sika be say na monsan kan I know a lot of them amushia ya omboy ti so dem ya folks sika monsan kan ti sika sem in general na ngasa 2023 how ebaye okay na wo de ba atorencham so a because so most of the how baye na wo de ba mrehye bedwom so a MPP for the first time in the history of this country make a record by losing a lot of seats ema ne NDC ne MPP no ekoye ba kope me da say na doc ye wianesa expectation for 2024 eba no economy no dia wetumi afa economy social and political under 1 minute okay my family okay in a minute economy no I said the Patrick Kaya no my colleague no yes but it's even though taxes are bad here but because of the elections both NPP and NDC pump a lot of money into the system they create jobs there are people who are among so by following them they will get baby kakra the economy no be man also kakra the second one government labor relations dear election year be expect to be pija no pa because be any to aba chobo no matter esudum say be ya government ebe wo so na wetua ntino on that no say aban no man need that no hu say obia be use election no e dey abe fight for the oppressed say be ya enko ye bibia buru budget no so akofa so money abre Mate Charles expectation here then aban security we are say wuni bambo unya asomdwe to man ye betimi anya asomdwe a na niam ye expect na say ye sabeka no ye kan ya asomdwe betimi anya bibia say nya asomdwe ti ebe se ora GP se na juma oguso a oye no in fact man in the history of this country aban appointment of Bibria wire because I that's some change the yehu Bibri IGP number 1 the jumadi so nipa when it comes to security Major General Pompepra and we call armed forces or share the juma wire ne said we see a dan mania so any immigration service can now who say immigration for crisis pampi because of barriers baby and the baby of be organ have immigration service allow ta chi so e bon homodin pa intermediate me hwan say o man be yi because e ya me so me den etimubi me da say me mo machia o mo constituent there be me ma Charles achia the constituency na doctor so achia the students ne colleague lectures no na kai say convention bi e ba so busumi ya ne da to so enso na ebe koso e wo Independence Square enye occasion ketwa eye conference a esopa atitire bi a eba no eba no Africa ma kandifo bi ti se Julius Malema na PLO Lumumba sanso na Dr. Arikana na Peter Obi omunyina eba na omabesia na ye nyina to adwene ahwe se dia eko enti saba kosem we e wo se wo ka ho bi ti nyame Adom 7th January
ɛwɔ Independence Square bɛka ho na yɛ nyina yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ sɛdeɛ ɛbɛkɔ bibia ni na pɛso hunu wakyire na so pɛso do ho agimu bia number no ɛyɛ 0532 890 032 0532 389 032 bomode friend na yenkasa na mepacho Kel brands omo akofa Kel Kit toothpaste Kel Chaco toothpaste na Kel 360 toothpaste ediaba nkwada de wo mpanyefo de wo kane no na ye bro body te no sasa na de bidi aboso na de atwi yese nei wo mte sabre na twam bomode koto Kel Chaco fachu sen eyin keka wa ekaka ema wonum kwada no so no ebi mo ya na enka wo manum pa wo de Kel Kid etwi wo se a eyisa enkabone ni nyina fi nkwada nanum wo ye batan a ya ma Kel enuma bi emrafie Samara Company Limited yes so no wo mo na mo de Kel brands aba eboye na Lucky Herbal Hospital eba no Ghana ha sei ne ayaresabia wo mo de abibiduro esa yade no wo mo ejina brand wo mo pa yade ben asiche yade anwodwe anase mujabroso wo mo na Lucky Herbal Hospital doc betu ase ediama wo na wade ho yade aduro kan wa yade no enkonsan ma yetu ase afebo na edema wo ye wo gomua ogwa krom ho na ye wo winiba ene suedro ekwan no so freyen 0243 201 244 0243 201 244 na me 1 minute amede sorry so do but what ya mama what afia so fa fisha pankra koma me yo mema my students nyina afisha pa so mo na so ncha chia o anti baby obia no me we show well okay and especially omo aya form foforo am ba first year no freshest no obia aya fa to study Bachelor of Science in Administration. Okay, you are welcome. Thank you. Happy New Year. Thank you, Charles. Obaba me constituency for I am concerned of Fiejafo me mama Fishapa so the doc teach you pa Professor is Japan na nanama him for one Trangojan sase ni so nyina okay afi Fiejafo nyina because me dey me party na Fiejafo party ayo omo na me somom afi Alaji Musa Santi adodo na afro chama Musa wo tachiman won so me mo afisha pasonko medas e magana fo so nyina so afisha pa medas de mesumi mo bibia afisha pa kenkan ya sante bampon bosofo Mr. Ware onye busuafo ni nyina se me ko ho na sampo faje ni akwasisi o mo hwe me kama mampon ho de o ye da mu nyina se me se sampo faje nya menye okese wate ye ma mu nyina afisha pa edin ameje so ene abena pokua ahwennie na anopemene Dr. Thomas Boaben was senior lecturer at University of Ghana Business School and Reverend Charles Owusu and also Oko and Kranza North independent parliamentary candidates. Madam was anopay amamu enishe makrao.